Dostlar, ma soquluqdamiz. Assalomu alaykum. Buyoqdan birinchi chöptör tartib ko'rgazdik. Bu chiqarishda 1 yoshga cheyinki erkek urg'och to'rtpoqlar tartamiz. Video like bosib qo'llaningizlar. Assalomu alaykum. Bozor olami degan. Çöptün bahası qancha ekan? 320 deydi dostlar. Жылқыларды уйлар тартты. Hazır endi 1 yoshga cheyinki to'rtpoqlardi. Ondan keyin qo'ylar tartamiz dostlar. Qancha ekan bu çöp? Baka sizniki bu qancha bu çöp? Siz tartmaysiz, siz tartmaysiz. Bilmedingizlermi? Tak, menden emas deydilar. To'g'ri çöpü bilmeysizdik. Abi jugori qancha ekan? 15 so'm. Jugorini maka deb deydi. Bayka deb yo deb mana. Bu da 15. Deb boshqa bu. Ko'p bir deydilar. 15. Qolanmaganlar 15 so'mdan. 15 so'mdan ha? Nomer qoldirmaysizlarmi? 0550 10-36-07. Qancha tonna var bayka? 3 tonna. Qancha jugori? Bu da 3 tonnaga yaqin, bu 3 tonna ekan. Dostlar, chalasizlar hozirgi nomerga jugori kerak bo'lsa. Samanni qancha deyapti ekan, samanni so'ray. Anan keyin narxi joqqa o'tamiz. Qancha ekan saman? Qancha so'rasiz? 180. Arpa o'zi buday. Arpa samanla. 180 200 so'm dedi. 200 so'm so'rayapti, 180 dan beryapti. Tak, ol çöp, bede çöp aralaş ekan. Nomerga çalsangızlar kerak ekan, to'shnasin bilmayman. Çalasızlar. Biz ham burdaga. Şöp qancha so'raysiz bu? 280. Artda yazılib turadi nomeringiz, ha? Oşonu ko'rgazib qo'ydim. O çöp qancha ekan bilmedim biroq. Buyoqdan torpoqlardan tartayıq. 1 yoshga cheyinki buqalar. Erkek urg'ochi, qunajin, muzov chetdan tartamiz dostlar. Assalomu alaykum şöp. Qanaysiz? Qancha so'raysiz bu? 80 so'm. 80 ming. Qancha oylik bu? 5 oylik. 5 oylik erkek torpoq 80 ming so'm. Kemi var? Qancha yerda bozor bor? 70 ming deydi. 80 mingga. Shvetsar qancha şef? 120 mingdan, ha? Assalomu alaykum. Qanaysiz? Vam joshlari qanday? 7 oyliklar. 7 oylik erkek torpoqlar 120 mingdan deydi. Kemi bormi? Kemi bo'ladi ekan. Tak, bozor qancha so'radi? 97 dan berdi, ha? Unda olgan erkek torpoqlar dostlar. 120 dan deydi. 7 oylik deydi. Allah, erkek ekan. Şef, assalomu alaykum. Qanaqasiz? Qancha so'raysiz? 65 ming. 65 ming. Qancha oylik bu? 5 oylik. 5 oylik, ha? 5 oylik erkek torpoq 65 ming. Nasıl urg'och ekan. Qancha so'raysiz aka? 58. Semiz ekan biroq. 58 ming. Qunajin desek. Jigit qancha so'raysiz bu? 50 ming. Urg'ochi bu? Mana, urg'och. Eta 5-6 oylik. Sizga qancha şef? 56 dan erkekler, ha? 5-6 oylik. Примерно 5-6 oylik joshlari dostlar. 56 dan deydi. O erkek torpoq sizniki qancha ekan? O 70 ming. 70 ming, 70. 70 ming so'm erkek. 6 oylik yeti. A bulcha? Bu 50 ming so'm. Bu 50 ming. Urg'och ekan, ha? Nomerimni aytib qo'yinglar. Aytыңыз. 707 0707 751 aha 777. Mana dostlar, çalasızlar. Narxlar sizlarga qaramaydi? Yo'q, O alma. ekipaj torpoqda. Çalasızlar dostlar. Tek. Assalomu alaykum. Assalom. Qancha so'raysiz? Yaxshi. 70 dan so'rayapman. 70 mingdan. Erkeklere ökoten, ha? Ökoteng original.
Ekөө тең оригинал екен мына. Самопал жоқ. Kulaktan gümüş, ot katı. Тарттым. Құлақтары 23-тен шығады екен. Оригиналдар. Базар қанша берді бұларға? Bunlara 62 ver öde. Мынаке құлағını көрдіңіздер. 62. Жақсы, магазинский бағасы қанша? Magazin 63'ten. 63-тен дейді достар. Мына. Осындай бағалар бізде. Қандай сіздерде қандай қымбат арзан комментарийде ой пікірлерді жазасыздар достар. Базар аламы деген. Так, базардың ішіне кіреді. О, қанша екен? 65 мың. Бұл ша? 60. Бұл 60. Урғач, а? Урғач, ол швейц ұқсайды, а? Порода швейц. А? Биліп теле қалдыңыз порода бар. Мен өзім айтсам, ейс айтмайынша сен қаяқтан білесің деп комментарийде ұрышып жатады да подписчиктерші. Ейс айтсын дейді. Мен айта беремін мындай. Жақсы. О, жаш торпақтар бар екен ол жақта. Так, ангус, швейц, шерелі болсын не? Бұл да швейц. Мына достар. Бұлар ұрғашылар ой еркек екен. Бұл да еркек, бұл да еркек. Төртеуден еркек. Жаштары қандай ма? 6-7 айлық. Сүтке тойып тұр мына. Мына чоңая тұрған мұқалар екен. Бағасы қаншаны сұрайсыз? 70 мың. 4 баша. А бұл чоңыш? Бұлар 75-тен. А бұлар 75. Ой өкө. Бұлар 70. Екеуі 70, екеуі 75. Бұл чоңыш? 95. 95 дейді бұл. Мына. Онда олған бұқа. Көрдіңіздер? Арт жағалы көрінсе кішінедей көрінеді екен. Мұндай чырыш керек екен. Чоң екен. Жақшы. Номер қалтырыңыз? 772. Аха. 38, 79, 75. Достар çalasızlar mı? Bunlar buqalar. Toqol qancha ekan bu aka? 70 ming. Bu boğaz emas mi? Qonajin ha? 70 ming deydi. Toqol ekan. Так, onday oğlum jash torpaqlar var ekan. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qanday buradan? Qancha so'raysiz bu kishnaga? 52. 52. Qancha oylik bu? 4 oylik. 3-4 ay. Жақсы. Бұл швейцар қаншадан шеф? Bu 50 urgaç eti erkek 63. Бұл 63. Бұл 50. Екеуі теңелі екен бойлары да ач. Бірақ еркегі қымбатырақ болады екен, а? Бұлар швейц дедім, швейц та. Бұлар қанша айлық ең точнасы? 6 айлықтарында. Онда оған ұрғачы еркек тұрпақтар достар. Çalasızlar, şef ötük ödeyince. Rahmet. O urğaç kimdiki ikisine torpaq? Sizler kemez, satılıp ketdi. O qanday ekan? Ne degen paroda? Assalomu alaykum. Bilgiyiz. Paroda Bilgiyiz. Simental aralash o'xshaydi. Simental aralash Bilgiyiz deydi. Gördünüzler mi? Bu qancha oylik varmış? 4 aylık. Urğaçı. Kaç yok bu tamam da var. Tak bunun bağısı kaç aşağı? 85. 85 bin. Ya bu taza Şvitsar'da size varayı? Kanca bu? 180 bin. Onu gördünüz mü? Bu caşı kanday bu? Kança? Bir yaş 3 ay. 1 yaş 3 ay. Tak bunun suçu? Üçöten 1 yaş 3 aylıklar dostlar. Buna gel. Bunlar da boğaz emas be? Bu boz 2 ay. Bu 2 ay boğaz. Bu da kısır deydi dostlar. Onda olğan Qonajin Şvitsar. Bu 3 baş, bu 4-üncüsü sizlik ha? 4 baş oldu. Жақсы. Buna dostlar. Bağasını ayttık. Aytqanda kemi var ha? Жақсы, номер qaldırıp ketiniz. 0700 04 72 01. Dostlar, çalasızlar hazırkı nomerge. Şvits, onda olğan Bilgiyiz var ekan. Biz terse kettik.
Tak köşeleri. Bakın bıçaklar kança bular? 90'dan. Bular bir yaşlı değil mi? Bir yaşlılar dostlar. 90 mingden. Tak urgaçları qanday ekan? Urgaç kança ekan? 95. 95 mi? O semiz urgaç kimdiki? 65. Tak, o semizni qarаңызlar. Assalomu Bu qancha? 70. 70 deydi. Mına. Eta bir yaşqa yaqinlab qolgan. Ha bu bıçaklarçı? 65'ten sıra var. 65. 6-7 aylıklar ha? 6-7 aylıklar. 65 milyon. Şef qancha ekan bular? Assalomu alaykum. Bu 73'tün. 73 yok ha? 73'ten deydi. Mına xunajinlar dostlar. Erkek urgaççı desengizler aytayın. Tepsi jaman tebete. Tak, teşekkür ettik. 90 сделаем, поехали deydi. Şef qancha so'raysiz bular? 65. 75 mi? Yaşları qanday mı? 6 aylık erkek törpoktor dostlarımdan. 75 bin sondan deydi. O urgaç qancha ekan bayka? 52. Bıçaklar qancha şef? 77'den bolsa berem. Yaşları qanday mı? 8 aylıklar qo'ydim. 8 aylıklar 77'den deydi. Aradım. Kemiği var ha? 77'den bolsa berem. Magazinski bağısı. Magazinski. Nomer kaldırınız? 707 Aha. 73 47 94. 73 47 94 dostlar çalasın. 707 73 47 94 numarayla baylanıştınız. Aha. Толық malumatı verip alsanızlar olur. Şef kançadan mı? Siz tartmayın mı? Kuruk 87. Kança var? 25 baş. Kayaktıkı bular? Narındık ha? Var erkekler mi? Yaşları qanday? 6 aydan 10 ayga çoyunki erkek torpoktor dostlar. Narından keltir. Az bunday bağlar. Tartmayla koyduk. Bol böyle tartып aldık. Muzollar жаққа өтейікші. Muzollar жаққа. Neler var ekan. Assalomu alaykum. Qalайсыз? Aleykümselam. Qandaysınlar? Qanday buradan? Qanchadan so'raysizlar? Original torpoktor. Kareçi 66'dan bolsa berem. Eko 66'dan beresiz ha? Arqacha? Arqını 52'ge berem. Buqa 3 ötüm. 3 ötüm erkek ha? Onun kulağı çoğurak araşan ekan ha? Bunlar dostlar. Mantıqlaq bu beret. Oşunday bağlar. Hankısa mantıqlı. Şunday bağlar. Tak, muzollar жаққа өтейікші. Süt emdiler var mı жоқ mu? O bıçak qancha bu? Sizdiki emas mi? 19 baş deydi. Bular yaşları qanday? 1,5 paltar aşkana. 1,5 bular qajak da. To'dan tushdi. 19 baş deydi. 87'den deydi. Onda olgan qolar. Bular kuyuski narın to'dan tushgan deydi. Emi sarayga kirib jemga baylasi ola turgan bo'lib tur. 19 baş kemi barmı aytgan bağınıza? Kemi болады. Kuruk alsandan da tushib berasiz. Dastavkasıncha. Misal Batkenge, Oshko degan. Mashinasini topib uyushtirasiz da. Yaxshi nomer qoldiramiz. 709 18 32 05. Dostlar, to'liq ma'lumotni olib savdo qilsangiz bo'ladi. Narxi buqa qancha ichindagi? İçindekiler alıngan bu satılır. Alınıp turadi. Mana savdangizni bersin taqsir. Rahmat. Yaxshi sotamiz. Hozirgi nomerga chalsangizlar bo'ladi dostlar. O'shancha bosh buqa. Mo'lar urg'achlar ekan. Yigit qancha urg'achlar? 46 dana. Nasriyang yo'q-ku. 5 bosh ekan. Sizda qancha so'raysiz? Assalomu alaykum. Men 65'ten so'rayman. 65. 6 ay 7 aylıklar ha?
Жаштары 6-7 айлық ургачы. Торпақтар 65 теңге. Назарыңыздарда донка бар. Так, бүгін сүт емділер жоқ қо базарда. Ертең шығады бұйырса. Süt emdiler biri öyle turat mı? Sağmas bacak kimdeki bu? 25 de ataz belki ek gün şu istik balası. İlk gündük şu istin balası. 25 mi? Erkek urgaçı. Urgaçı ekenler. Baykuş. Süt emişler bilmese gerek bu. Kolda içse gerek ha? Onu olgun bağlar. Bir muzo var eken. Dostlar videonu ayaktayız. Sizlere like basıp қолдаңыздар. Kanalda. Kanala katılganı unutmаңыздар. Videonu ayaktayız. Bu yoqdan qo'y bozori tartamiz.